I danas igramo jednu pravu zeznutu igricu koja se zove Šliterio, znači igramo, znači tu imamo naš skin, šta ja znam nisam uzeo, oh my god, šta ja znam nisam uzeo ovaj ovdje, PewDiePie kapicova, nešto smeta, ali ne veze, tako da sam odlučio da uzmem, Džeseba, sad ti zagubio market tvoje, Nane, ali ti tvoje, igrat ćemo online, nećemo protiv botova, to loser, znači, idemo odmah ovo. Jao, zalagovalo vam bilo. Šta ba ovo laga? Ko da je... Halo ba, šta je ba ovo? Šta je ba ovo? Halo ba, hajmo njega odmah. Što laga, brate, ovo? A kad ne snimam, ne laga me. Jo, vjerovatno je to do konekcije. Ljudi, ja ne mogu da se držim s ovim lagom, znači ne možemo ja i lag živjeti u jednom svijetu, to jednostavno ne ide. Ja polupam i telefon i sve ba polupam čim smo ja i lag u jednom životu, znači jednom svijetu, znači ne može ba. Šta ti je ba manki, ba kralj. Ajde ba, ne mogu nositi više s ovim lagom, ali nemam veze ljudi, izgleda će ovakva mora da šta je ba ovo? Joj, mamulti. Dolaz vam. Znači, ja sam malo prehlađen, ljudi. Zbog toga. Vjerojatno ste već vidjeli da sam prehlađen. Inače, na kompjuteru su već stigli ovi novi znači jelly. Ali ovdje ne znam šta je. Ovi jedni što nisu bacili, ne znam, nije, vala, jel on ima mozga, brate. Kom to ovdje fino snimim epizodu da sa skinom Jellya, ali nema, brate. Nema se, brate, ne može. Ajde odmah ovo ba ufat, alo ba. Inače, ja ovu igru ne znam igrat ko što vidite. Ljudi, upravo smo ubili jednog, znači veliku, znači ovo će pomoć. Jesse, ba, ti pošu, šta je ba ovo? Ja lagao, ne. Šta je ba ovo ba? Ko što sam rekao, ja lag se ne možemo slagat, dobro? Ko što sam rekao već, znači vamo, sad vamo, da ih ubijemo, znači brate manki, brate da ih sve, ajmo ovog odmah zaokružiti, ajmo ovog zaokružiti. Bravo maj, tako se to radi ba. Sad malo da sužavamo ovaj krug, da ga sužavamo film, znači da ga kračujemo, znači da na kraju nema mjesta za sladoleda, brate. Tako, evo već je umro. Pa jesi ti normalan ba, Sad ćemo i ovog zaokružiti. Še je bovu. A nema veze, ljudi. Znači, kraj epizode, znači, imam i obaveza, brate, ali lag, brate, ubija, znači, ljudi. Nisam nime stavio, ali nema veze, koliko sam ja prco, ne znam nime staviti, jer sam lijen, a igram s Literio. Znači, ljudi, to bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali ovaj klip, i ljudi, to bilo to, i koliko sam puta bilo to, Ćao!